Ya Allah, di anak telok orang nangis surfaje. Sepura aki ya Allah, tangan anak ya Allah, daripada selamat. Oh yeah. Ku Cong, lawanan ramana jalan Cong. Jadi nggak jalan make. Tak apa kaki make. Tarian ke ngaki make. Kini ngaki daerah mana? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Lara ambu. Tora ane santri kan. Apa iya banyak. Pulang ngaji ya daerah mah. Situ make. Betul. Ya mungkin jarang arwah bagus sih mak, mungkin anu maju pas ngaji ke langgar daerah. Kira-kira pikir ke lu. Oh iyalah lah macam kakek lah muda iya. Ibu ngaji maju ke langgar tidak nak ya ambu saya laku ngaji ya. Apa kelakuan setan ya. Udah kata. Masya Allah, mun nak kena ngudah setinya mun dibelin tak reng pah. Dek remah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Allah, kemanter, paling selamat tuh nyereh. Kami darah macam. Ada iyo. Namun nak kena setia kita ya. Panjang itu. Ini jam itu kesituan. Kurang. Kaki ba? Kaki rena. Betul ku bani kaki ba? Jateng na. Lapa apa ba kaki ba? Hari na jela tua ba na tojo lina. Ison na. Na. Bili dateng na. Ambu na tobat na. Ison letu na. Ina. Tak ngocak nak. Mai bang. Jangan nak. Jangan iso letu nak. Ye. Lebur nak. Okey dah. Terus bang. Terus. Lebur nak. Terus bang. Terus bang. Lana entok nak. Duna lesona esona. Atau apa di nak? Lebur iba. Enggak nak atau apa nak? Insya tu na. Siapa sih ngaji akhir kelakuan nak menabrak mati nak. Lala nak sok masuk ke Cina. Oh iya pak. Iya. Iya. Akhir tadi. Mak corak lebur kelak jauh kita nak kena. Oh yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Kita ada Pak Gandimah gitu ya? Belum. Oh. Ide setia. Engkau tak abasah masalah kitab jadi setia. Setengko abasah masalah tentang keodian nak-anak muda zaman setia. Karena apa? Anak-anak muda zaman setia jika pun lah karena TV tak mikir ke orang lain, ntar perantau sementara edisah maka dari roman antara laku tapi apa tidak orang tua saya seksa malahan bani abri oleh laku ke orang abri ke orang tua malahan tunyan orang tua saya petani jadi kak tak leteron ki kelaban sampean setuju nih kak kalau kelakuan tak patut nih kak karena apa Odi itu nih kak cuma sekecil iki nah karena apa iki katina apa dalam ketak kuasa fastabikul khairat berlomba-lombalah dalam kebaikan apa boleh nggak makin ke bulan puasa senikah gini kak saya tak mas nikah tak Era sampean apa sih oh bagus sampean Ini maket apa? ongkon iki Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Bah, mak kaki cong. Thank you Mak. Anu apa dan nak cong? Tero atau apa Mak? Abah, tero atau pada ongku kaki nak ya? Oh iya, marah tojuk jadi nak marah. Mungkin lakar tero atau pada ongku. Ngaji ongku kaki. Oh iya, tojuk nak nak. Dua dina, situng dina nak. Iya. Napa cong? Bah, mana ya nak? Apa cereng dia iya? Sekape manusia ya, andi masa lalu si buruk. Jadi, pandang dari penampilan orang, pulang singa ria, tak oleh, apa oleh nggak setelan bulan puasa. Siapa tahu, galaban, topi deku ongkuda anak-anak si telur ya, siapa tahu pas detik jalan ke bagus neban, kerinduan Allah untuk menuju surga Allah kan deh. Iya, ketika kayak anu ngaji ongku nak ya. Pernah ngaji tahu ngaji ya? Cong, kakek lambek sing ngaji depak gendi mana? Alibbe Mak. Alibbe. Oh, itu nak ya, cek kene ate. Sepenting manusia ya, kor ni dah ko ongku niat ngaji, insyaallah bisa nak. Amin. Bahkan jengko doakin ke kakek telur si telur nak ya. Benih kerupun doakin hanya bisa, akan tetapi doakin benih kok. Semoga kakek telur dia orang siapa Al-Quran ya. Ya, kelopain si masalah mayu kelakoh jalan si bagus si ridho Allah. Gantung Mak. Dia ramu nak. Ini nak mengkerupun masalah ganteng zia. Reng laki rupanya isling dari ganteng anak ya, tapi dari akhlak anak tengkan anak ya. Nomor situ nak. Nih. Cong, nyaman kakek siapa nak? Kaula Jamit. Kaki cong, Nyaman. kaki nak. Jamut. Oh iya nak ya. Ampun Mak, cuk terima Mak. Kula bekal saya kejadian lambek kosong. Abelah nak, rasa pegel tak oleh sabuk lemah nak ya, tak oleh nak. Sepenting apa ya manusia cak jeling di luar meskipun lambat pernah buruk pernah coba nak ya memang lah bagus tapi bukan dia tak boleh merasa bagus dari orang lain karena belum tentu akhir lebih bagus dari dia siapa tahu ya juna Allah Arya lebih tekit derajat dari penggakian ada ya gila cukup lah nggak nak ya saya nggak ya tang pesen kayak nggak ingin sampai ke lokain gila lah cukup nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Mak.
joget mak. Astagfirullahaladzim, ya Santai nak terima. Allah. Butuh mak ke. Hari kena bagi benih corona hari saya kok tak menular gua. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Salam sataretanan dari kami Estop Production.